masuk semanipun untuk galah sana kapaicer pada rekan titiang. Ka pertama titiang aturan panganjari umat. Om Swastiastu. Ratu hidup bedanya sana baktinin titiang. Desa, bendesa adat lagatur sana banget utama yang titiang. Para atitiran ulama sarang sani sana asihin titiang. Ran para sematon desa adat lagatur sana sapun tahu. Ter banget banyak titiang. Sadulungnya titiang ngaturang matur ngiring sarang-sarang iraga ngaturang pangayu bagian astiti bakti ring ide betara mesa. Apang acara puniki antar terkatialang duani paswecan ide betara mangkin presiden iraga mapadu wedana. Selanturipun titiang mewastar iputulana berjantar putri Pinakas, Rarama, istri sang Alakirabi, Nunas, Kanyuk Seman, untuk galah para ulama sana seperti sana sarang nyaksi acara pawimahan di anak kita sana mawasta sana lanang mawasta gede putu Rama Laksana Respati ipon makarya ring PT Saka Agung Abad lan sane istri puniki mantan ditani mawasta Rehasta Gandeng ipon wawu lulus sarjana ekonomi manten titiang lakar ngelanturang napi tujuannya titiang harap manggil para ulama para semeton raut dan acara resepsi saneka sanayang rahinan mantin wengi jam itu asa punika mantan tujuan titiangnya yang titiang aturan manggil para atiti sarang sami dan para semeton sarang sami mangdayang nyarangi lunas paswecan ide betara mangdayang alakira dipuniki nemu rahayu dan grahastane sami pinakacipna liang manah titiangnya sekali tapi pinaka ramanipun mangga idene sarang sami ledang nyuksem ledang nyiceni galah sane becek ring alakira dipun galah sane becek punika alakira di minayang hidup ring masyarakat desa Belanda apang manten jangki sinarangin matemu bahagia matemu rahayu lan minayang warta utawi liana sarang para semeton Baratu desa Baratu yeh asa punika semramat jani mangga ide dana sarang sami ledang ngajeng sana sampun kasyagaya asapun pantah asapun kemantan penyangga minang wenten iwang titiang titiang aturang pengampuran lunas pengampuran ide dan sarang sami titiang puput pamit para masam om santi santi santi